And then just beyond employment, it opens up one's life. You can rent it in, it's so the USMC and the US Department of State had a competitive program called Speed for, and this is a program which we give grants to all kinds of community projects. And we scrutinize each project very carefully. And so this project, we are very excited to work for you. So excited to support that. We carefully consider a lot of different programs from consumer. And this is the program that we believe in very strongly. And everyone involved in this program is so passionate about literacy. We just have to support them. Terima kita mengangkat lagi hasil entrega premium baik dari menang buat small projectnya. Mulai mau dulu ke sekolah 4 Desember
setembro da competição Foca Bahia Summer Competition. Mamãe também seleciona Bahia competição brasileira, galera acabou vem makan main away. Primeiro lugar, Bárbara Letícia Elon Soares. Firmai Elvina Maria dos Santos. Elvina? Ok. Firmai Elvina da Silva Fernandes. Tenemos que menang a competição sumaria. Puis fila falha mais vai a competição de organizar a ano. Primeiro, Agripina Quintão de Castro. Apoio Valena Sánchez da Cruz. Firmai Otaviana F. Xavier. Vai a Escola Sacrosesia, competição Storytelling. Márcia Jessica Fernandes. Carinha. Lainha, representante. Ida Belamai. Tinggi dan lihat. Estrutura ida mana? Angelita Mesquita Soares. Representante si colega ida mana? Graciela Zaneta Urbano Cunha da Silva. Representante ida mana? Primeiro a Escola 12 de Novembro, Alzira Hermina Soares Amaral. Rafael Venâncio Manuel da Costa. Tuimai Cecília Salania Leal. Sira Lemira Lemaga sai namang Bahia programa projeto Fundos Kiknya. Ia levela hingga 4 de setembro, sira nia programa Foca Bahia Bukla. Sira mai hamutu, sira le, e depois sira a organização para livro saída maga sira le. E sira dia grupo 2, classe A ou classe B. E a Foca vai lecionar parede. Questa sira encoraja fila fala sira minha colega sira cedo usa escola. Aku tahu importância balé, negocie para informação importância da minha negocie jornal para ele. Tifina pamai ni amonia sira focaliu bagi atividade reading tour, sira halo visita bagi bookshop, ou chamada reading room. E depois vai acontecer com resistência. Devemos ir aprender com a história da nossa resistência. E a folha dele, se não querer ler formula que quotes, devemos ir a inicia e se não querer ter cabelo e taca para cada aula, a turma encoraja se não colega sira, cara incentivado, cara incentivo, lá ia cada turma con motivação sirane bela para sira aku continuar le ou motivação espiritual mula memang kaiha. Puis kila paling main mengang sisa prosesnya sira programa focali bahia reading tour nomos bahia storytelling e na vez sira hakere sira le livro bahia start with why o mindset kali ni hakene e depois sira reflexão saída na livro ne hakere basai basira e sira cotidiana bahia prática
sila magpapit sila kolega sila. Halos ako siguro sila ng membro, sila halo bisita baihang bookshop, depois sila halo storytelling kasi ba livro buwan na nakasila rin. Então, baihang fase previa kaya ba prepara na prêmio, baihang escola 4 de setembro, kaya ba baihang hoy. We would like to invite the representative from the U.S. Embassy, Miss Amy, to hand over the winning rewards. Barbara, bagaimana away? Basta nila rin ang Tinda warna Filipina, mengenai hoy. Masalah bayar Filipina. Firmai Erlina Silva Fernandes. Masalah bayar bayar. Photo session with Miss Amy. Amigo Villa Pinapali Gere Bapak Pinapali Yapati firma yang amigo Villa Escola amiga Villa Musir Representante do Ministério da Educação para a senhora Albertino, atau bagaimana mereka premi baiknya kita di mana di sekolah, how komida Filipina kita mereka. Kita yang asalnya dari banyak Filipina. Terima kasih Vida Valena, Santos da Cruz. Apoio com Vida Otaviana. Xavier, sim. Mas a minha neta vai Otaviana. Quer tocar outro bem? Comida Parisa Roses, Caribbean Patina, right? Like to request to remain, please. Kami komida representante si Marcia, Cecilia Fernández. Representante si Marcia, pela procedura de entrega pela preliminar. Firmai Angelita, Mesquita Soares, representante si Angelita Nia. Firmai Graciela Zaneta, representante si Graciela Nia. Dari foto itu Bahasa Indonesia masih firman itu fenomeno bagaimana hoy kami komida guest of honor Thomas Bule bagaimana hoy aku entregar premi bayi dari mana Malaysia komida Alzida Erlina Suarez Amaral atau lagi hoy Alzida Bahasa Indonesia Firmai Venansi Manuel da Costa pela manhã hoy
yang berikutnya yang wanita berasa kota untuk menangani sirkel berikutnya yang wanita. Deve fica paling berarti ketika ada berangkat. Versículo 1 è la 2D, vai di istruzione certificata dalla propria potenziale o la scuola non lo volontario sia. Non è a cara conviglia rappresentante così scuola 12 di novembre. Cari potenti artisti si rivela conviglia alle 12 di novembre si rivela mai noi. Vai sesama entrega sertificado. Tidak masa lima dari datang mai sudah ada 12 November. Kami convida questi padri di questa signora Haru atau bebe main mereka sertifikat baiknya Alisi dan Musi 12 de novembro. Essa é a